Karbi Anglong Sport Association ke Kim Kerang Pon Bomalong, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Kahumrida. Dipu Ward Nong 8 Arlo PMAY Puthak Kachingway Amay Kangni. Art of Living Pen Sorlo Apan Seki Kipi. Kardom Nili Karbi Berda Tamang Tare Chisong Tero Non Bertang Tanpen Arjay Tam. Pai Pai ni Pain Korapo Ada Por Pai Trokapor Malom Karbing Long Term Council CEM Tuliram Rong Hang Lapen Ari Sangho Karbing Long Term Council EM Amersing Tiso ASP Horentok Biatum Kikim Bom Kasa Klamalong Kilang Charidam. La pusona porahut CM Ronghang Hinpen Angton Kasa away Kangalong Lang Charidam si Kevangji Paikunia Chiklo Angbong Kepatang Vekji Pan Contractor Chirangji Lar Agalwalapan Sodakpen Hukum Pipon Lapen Kikim Kerang Setami Aronating Pen Kasalampon Pamejia Panta Hukum Pipon 2017 Paikunia Chiklo Angbong Ke Angton Pen Kasa Klam Kikim Kerang Asay Patang Wekpo Pusi Contractor Agalwara Hinpen CM Tuliram Ronghang Apan Lamchak Chipidun Paikunia Chiklo Kasa Klam Kikim Kerang Asay Tangloti Mati Jongak Chiklo Angbong Ingpupon si 4th CM Gold Cup ke Akimi Kasa Klamalong si Padupon Poputa CM Ronghang Pen Pangdakpo Pai Pai ni Pain Korapli Arni Anaro Porpai Kresia Por Malompen Dipu Ponglangso Patua Klamalong Prime Minister Awas Yojana Aputhak Kachingwayamay Pidupon DTC Commissioner Barim Korsing Terang Kachiphem Pupona Mailong DTC Assistant Engineer Prodip Rongpi Social Development Expert Miss Elena Chauti Lapen Accountant Langhin Town Committee Atumpen Kipipon Ahemso Kachipalong Don Edja Pansi Bangso Puthak Chingwaypon Renti. To say first the good news about ward number 8, we have got a message from the mission director and that 21 beneficiaries which have been included in the first DPR have been approved. Pulau Tante Elitum project mate PMAY Anathu Chatevar Tulong Nang. Pradhan Mantri Awas Yojana KEC Central Scheme Kachengsi Lake 17 June 2000. Art of Living Pen Pai Pai ni Pain Korapli Arni Hawarpi Tourist Ihem Along Soarluapan Asona Seki Pipon Art of Living Along Karbi Soarlua Songatum Cherapdun Pen Soarluatum Kosona Bidi Pen si Metanga Kingar Kong Along Kacharjap Tekjima Laso Putak Seki Pipon Seki Kipiaje Meklong Kensie Asong Japimar Mirina BP Kajet Tok BP Hampang Klembang Mohon Taro Lapen Arisang Hotum Chetomdun Renti Non malam so porapan Diana Parman Berta Moington Paniksene. Opening shortly. A school for playgroup to class 4. Facilities: big and clean classroom, trained and friendly teachers, playway method, creative activities, audio visual, aided teaching, drill, dance and origami. Child development and education. Learning process with parents as partner. St. Anthony's English School, Lower Dilaji, Birla, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact 9859609475, 70027709599, 99576075661. Email santanthonyschool@yahoo.com. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কান্স সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products.
grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bogajan 782480, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo pipatot birtalong wangtulom. West Carbing Law Howard Anatuta Botora Porahud Ating Pen Pacheton Dunsi Saikachutiki Araltum Amithang Ahidialong Sok Ejia Panpura Dode Sangsi Saidelo. Saikachutiki Aradatumaphan Mate Sok Kachutiki Pulote Arve Kejanke Akenang Sot. Lapuson si pining setame apora ten pen Arve Jangde Api. Hidia Jo Saikachutiki Aradatum Haikebai Dode Sangse si Keklem Tekponlong. Ajhak atum ke Chainong pensi bailo, la pentangka domochot atum ke tractor pensi bailo. Aprang si hidiali bui pen api, langoi pen pasur tupo, api tu mui pen wung tupo, la so api sok arong epo. La son si hako pen ta sok kachutikia sai nang klem bomlo, la pen awe owe wang bomlo. Bon sata menon ke kai kirla ajok ongdung aradatum sai kachutiki jiaphat aning hang wang wedetsi akaprek asai si claim rinti halapu sarkar ahin penta ador ke jumhek asang ke jorpon asai kepado pen ajok rat atum non ke kaslet mate sai kachutiki jiaphat aning hang wang veloputa chethan rinti lasila puson pulote arnisi arni ilitu mahawar sai kachutiki jia sai nangwir denjima baithalang so pen jason hi report kat news. Pai pai ni phaing kora pli arni ada por phai plia por malom dipurong supi atalom men tumon arve kethe pi ke wanga jok hemrit bere bithu lapen hem karcha hor mukana hok abirta kat news salom nangle Dipurong supi atalom pai pai ni phai inkora pli arni ada por phai plia por malom bong thukang thu thak thak arve tumon kethe ke wanga jok rong supi angkang penangan hemrit biri bithung na hoklo Rihing ame akrab aphan thengpi kebab ajok rong supi angkang rihing ame birta katok aporanta awilang rong supi angkang kaparlo mentila rong marjong ajahak hem
Thengpiarong kebab ajok monit apran dam chui jonglo bonta kopai ke me ajoini laso kisung pen pran mui abang jok chidlo akile arwe ke the ajok Difu Gov Boys Higher Secondary School Patua Klam Difu Town Committee Panbury High Huya Dim Lang Inglum Pontu Birta Bangla Ponsi Kangton Poniklo Lai Bom Thak News Channel Dumit Hagme Kurang 2